ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. 21 августи соли 2023 мебошад ва ман дар Мерсин шаҳри Туркия қарор дорам. омадам дар гармхонаи бананпарварӣ. бананҳояш майда майда, мана ин мевааш ва мана ин худи ҷангали бананро бинед ки буридан аз бехаш наваш буромадагӣ ва наваш банан мебандад. мана ин бананчаҳо. ин бананчаҳо ба гумонам бананчаҳои ниҳоят ширин бошад ва ин ҳозир бинед ҷангалро чӣ қадр бинед бо оби қатрагӣ обёрӣ мешавад. бехи банан баланд бардоштагӣ, баргояш партофта шудагӣ, ҳамин баргояш мепусаду банан барои банан боз пору мешавад. мана ин бананҳои туркӣ. ин ба ҳамин ватани худашонда мефурӯшанд, чунки он қадар бисёр бананзор надоранд. ин банан дар зери клёнка аст. барои насӯзад гуфта инҷо чунон гарм аст ки 50 градус аст. болои клёнка оҳак қати сафед кардагӣ, ҳам ин тарафаш ҳам бараш оҳак кардагӣ, оҳака чошидагӣ ки гармӣ бад нагузарад. ана ин бананҳои Туркия. ин банан яъне ки фоида овар будааст ки парни кардан. ина бинед соли гузашта инашро бастааст. инро 1 метр монда буридан аз бехаш бо наваш буромадааст. ана бо наваш буромада истодааст. фикр мекунам ки ана ин мепазад, ана ин мевааш мебиёяд. инро имсол бози 1 метр монда аз инҷо мебуранд. соли оянда инаш мева медиҳад. ин ба гумонам ки ҳамин одди арифметика. ина бинед чӣ хел бастагӣ. ва бинед ду намуд будааст. як намудаш борикак, ана бинед борикак афташ дигар хел майдатар. ва инашро бинед, ина якавора гап занам. инам кушод байни меваҳо. инашро бинед, инаш дигар хел банан. инаш ғафс, бананашам ғафс. мумкин ин майдатар бошад, ҳоле ҳам хел шавад. мумкин. ана ин бананзори Туркия. такрор мекунам. баргашро берун намебаранд, дар дарун зада мепартоянд, кундаашро ҳам мепартоянд. инҷо мепусад, пору мешавад барои худи бананҳо. мана инҷа қатор чунон аввал қатор мешунанд, баъд аз бехаш ҳар тараф мебурояду қатораш нест мешавад, рядносташ гум мешавад. мана ин наобуромасод аст. мана бинед, мана ин наобуромасод аст. инро соли дигар ана инро мебуранд. вақте ки мана ин хуша мепазад. хушаро дида чӣ калон аст. ин дар тани ин хуша 20 кило бошад, да агар зиёдтар 40 кило ҳам будагӣ сак намедонам, ман дурӯғгӯй нашавам. ва баъд инро мебуранд. ин соли оянда мева медиҳад. дарун буғ аст. заминаш доим нам аст. мана бинед, замин нам аст. ин бананчаҳояш аст. мана ҷангали банан. ҳамдиёрони азиз, ин авварҳоро ман барои роҳати чашми шумо карда истодам. барои шумо тамошо кунед, кадоматон завқ кунед. агар ҳамин хел пул дошта бошед, гармхонаҳо кунед. гармхонааш баланд аст. тахминан 10 метр баландиаш аст. мобайнош 6 метр бошад. мана ин ҷойҳояш 6 метр то 7 метр бошад. он тарафаш то 8 метр 9 метр аст. ин хел бугристӣ кардагӣ, бугароқатӣ кардагӣ, баландӣ. ана ин банан бед. манам як дасткобам, бананро дар танааш дасткобам. бинед ин бананро. гӯё ки ман Африка рафтагӣ бошаму бананро аз Африка ё Ҳиндустон дур нарафта, дар ҳамин Туркиям бананро гирифтам. ҳамдиёрони азиз, ягон савол пайдо шавад, агар метавонед саволро ба ман диҳед. такрор мекунам. оби қатрагӣ бананро
بعد از آن که یک مرتبه وی حاصل داد، من این حاصل داد، این رو میبرن 1 متر مونده از بیخش نوش میبروید، من برآمده ایستاده است. من ببینید و باز هر سال تکرار میشد. نауده و برگی که کهنش دست بریده باشند اینجا میپرتویند در یک جا، همینجا خودش پرو میشود برای بنان. زمینش ملایمی نمناک با طرز قطرگی آب دوده میشود. و من گپ زده خیلی آمدیم نگاه نکردم. من اکنون برآمده میرویم. من این نوش برآمده است. همدوران عزیز، برای من چقدر تونستم برای شما معلومات پیشنهاد کردم. برای لایک های موندگیتون، برای سخن های گفتگیتون یک جهان تشکر. اکنون التماس پدلیتسا کنید که همین دیگر رو هم بینن. همینو یک تا شما پدلیتسا کنید. اگر 2-3 هزار دوست شما این رو تماشا میکند، حقی نیست که همین رو پدلیتسا کنید. هم دیاران عزیز من، برادرها، یک دست جمعون همه پدلیتسا کنیم همین رو. یا رفیقای شما هم بینن همین رو، در گروه ما پیوست شوند و یا رفیق شما هم از همین نوارهای من بهره برن. یک خود شما نه و یا رفیقاتون یا گویید که به همین گروه انگور و باغ ابونه شود، همین نوارها رو تماشا میکند. همین دیاران عزیز، در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید. بگمانم که همونجا بچکو هست. در این درخت ها بگمانم هر نمود با غذا هم میدن، ویتامین هم میدن. در این باغ ها هیچ کس نبود که من سوال جواب کنم. برای همین من برآمده میروم. در پناه خدا باشید.